100 francs minafaa plus. Reka twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Ni Eric kuri mikoro, ku buhanga bw'ibyuma n'ubundi ni Eric. Tukaba tuje kugira ngo twongere tubagezeho amakuru yacu y'uyu munsi yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni itariki 12 ndagira ngo nimba ntibeshe. Reka rero duhere muri Goma cyangwa se mu mujyi wa Goma muri Nord Kivu, aho sosiyete sivili yateguye urugendo rw'amahoro rwo kwamagana ibyaha bikorerwa abasivili na leta ya Kinshasa. Mu mujyi wa Goma, sosiyete sivili yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko kuri uyu wa kane tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026 hateganyijwe urugendo rw'amahoro rugamije kwamagana ibyaha bivugwa ko byakorewe abaturage. Abahagarariye sosiyete sivili batangaje ko uru rugendo rugamije kumenyesha no gukangurira ibitekerezo by'abaturage ndetse n'umuryango mpuzamahanga ku byaha byibasiye inyokomuntu bivugwa ko byabaye mu rukerera rwo kuwa gatatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ahagana saa 10 za mu gitondo mu mujyi hagati wa Goma mu gace kari kure y'imirongo y'imbere ku rugamba. Sosiyete sivili ivuga ko ibi bikorwa byateje impungenge zikomeye mu baturage cyane ko byabereye mu gace k'umujyi tariki ya hafi yaho imirwano isanzwe ikunze kubera hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwatangaje ko bwamenyeshejwe iki gikorwa. Umuyobozi w'umujyi Jules Katembo Ndalien yavuze ko yakiriye ku mugaragaro ubusabe bwa sosiyete sivili bwo gutegura uru rugendo rw'amahoro. Yasobanuye ko sosiyete sivili ifatwa nk'urwego rutabogamira ku bya politiki, bityo ubuyobozi bw'umujyi bufata iki gikorwa ku burenganzira bw'abaturage bwo kugaragaza ibitekerezo byabo mu buryo bw'amahoro. Meya Katembo yanamenyesheje inzego zishinzwe umutekano mu mujyi wa Goma gufata ingamba zikwiye kugira ngo uru rugendo rube mu mwituzo no mu mutekano usesuye. Hubahirizwa amategeko agenga imyigaragambyo n'ibikorwa rusange mu gihugu. Iyi gahunda y'urugendo rw'amahoro ije mu gihe umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kuba muke, aho imyaka myinshi ishize aka karengane karangwa n'intambara zishingiye ku mitwe yitwaje intwaro, amakimbirane ashingiye ku nyungu za politiki n'ubukungu ndetse n'ibibazo by'umutekano muke byakunze guteza ingaruka zikomeye ku baturage ba sivili. Mu bihe bitandukanye abaturage b'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakunze gusaba ko habaho iperereza ryigenga ku byaha bivugwa ko bikorwa mu bice bitandukanye y'uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo ababigenzamo uruhare babiryozwe kandi abaturage bahabwe ubutabera.
twongere tunyarukire mu gace ka Uvira. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu ijoro ryaraye rikeye ryo kuwa gatatu hari undi muturage wishwe arashwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru yizewe Minembwe Capt News yakusanyije agaragaza ko uwo muturage yiciwe mu gace kitwa Kawezi gaherereye mu ntera iri hagati ya kilometero 10 na 12 uvuye mu mujyi wa Uvira. Abatangabuhamya bavuga ko abarwanyi bamurashe mu ijoro ryaraye rikeye agahita yitaba Imana. Uwo muturage yarazwi cyane muri ako gace ku izina rya Mama Fiston. Abaturanyi be bavuga ko yari umutunzi uzwi mu baturage, bityo urupfu rwe rukaba rwateye ubwoba n'agahinda mu batuye muri ako gace. Umwe mu baturage wahaye amakuru Minembwe Capital News yagize ati mu ijoro ryaraye rikeye Wazalendo bishe umuntu bamurasiye ahitwa Kawezi. Ibi byateye ubwo abaturage kuko si ubwa mbere bibaye muri iyi minsi. Aya makuru aje akurikirana urundi rupfu ruherutse kuba mu mujyi wa Uvira mu ijoro ryo kuwa kabiri yishe kuwa gatatu undi muturage nawe yishwe mu buryo nk'ubwo. Aho amakuru yaho byabereye avuga ko nawe yarashwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibi byabaye byatumye abaturage batagira kugaragaza impungenge ku mutekano wabo, cyane cyane mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Izina Wazalendo rikoreshwa ku mitwe yitwaje intwaro igizwe ahanini n'abarwanyi bahoze mu mitwe ya Mai Mai bavuga ko barwanira kurengera igihugu. Iyi mitwe ikorana n'ingabo za leta ya Kongo arizo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi hamwe na FDLR. Umujyi wa Uvira n'ibice bikikije umaze imyaka myinshi ugaragaramo ibikorwa by'imitwe yitwaje intwari. Ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo byakunze kuba inzira ihuriramo imitwe itandukanye n'abagizi ba nabi, cyane cyane mu bihe by'imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'inyeshyamba iyishyigikiye. Abasesenguzi bavuga ko kuba hari imitwe myinshi yitwaje intwaro ikora mu gace kamwe akenshi bituma habaho ibikorwa by'urugomo bibasira abaturage birimo ubwicanyi, ubujura bwitwaje intwaro ndetse n'iyicarubozo. Nyuma y'ubwo bwicanyi bwongeye kuba, abaturage batuye mu gace ka Kawezi n'abandi muri Uvira baravuga ko bafite ubwoba bukomeye cyane cyane mu masaha y'ijoro. Hari abavuga ko hakenewe ko leta ifata ingamba zikomeye zo kwambura Wazalendo intwaro mu rwego rwo kugira umutekano w'abaturage batuye muri ibyo bice. Kugeza ubu nta tangazo rirambuye riratangazwa n'inzego za gisirikare cyangwa iz'umutekano byerekeye urupfu rwa Mama Fiston. Nubwo bimeze bityo, abaturage bakomeje gusaba ko ababugizemo uruhare babiryozwa ndetse bagashyikirizwa ubutabera.